быстрей, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион
скажешь? День рождения. Ой, спасибо. Сени менен бир болсун алган жарың балдарың да сени менен бир болсун. Жакшы адамдар дос кылбай, көңүл сүйгөн достор бар. Бири-бириңди чансаң да тарых чамбас жолдор бар. Гүл өстүрүп көңүлгө не бир сонун сөздөр бар. Өз апаңдай тиктеген мээрим толгон көздөр бар. Жакшылыктар көп болуп, Кудай көзү түз болуп, жүрөйүнчү түбөлүп, досторма дос болуп, бактылуулук коштолуп. Жакшы адамдар дос кылбай, аке үкө достор бар. Жакшы күндөр көп болот, бизди күткөн тойлор бар. Балтамызып көңүлгө не бир ширин сөздөр бар. Наристедей тиктеген таза тунук көздөр бар. Кандай адам доско бай, жүрөгү от шоктор бар. Беш мал намаз окуган, ыйман толгон достор бар. Нур тамызып жүрөккө не бир хадис кептер бар. Досту досум деп билип, кадырына жеткен бар. Assalamu alaikum, ардактуу айымдар жана мырзалар. Мынакей бүгүн Москва жергесинде чоң майрам, чоң салтанат туугандар. Андыктан бүгүн Махаббат эжекебиз 44 жашыны өздүк майрамын өткөрүп, мынакей баарыбызды башыбызды бириктирип отурат туугандар. Андыктан бүгүнкү майрамды кечирибизге баарыңыздарды кош келиңиздер демекчибиз. Чоң рахмат, андыктан келесиңер. Бүгүнкү кечибиздин башында Махаббат эжекебиздин маанайын көтөрүп, бир тынымсыз 10 секундалык кол чабууларды жаңыртып коелучу, кана келиңиздер. Туулган күн кутту болсун, кана. Кана. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Стоп. Чоң рахмат, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мынакей бүгүн Махаббат эжекебиз кудуңуз
арыңыздарга ак дасторкон жайган туугандар. Мынакей баарыбыздын башыбызды бириктирип бүгүнкү өздүк майрамын өткөрүп жатат туугандар. Андыктан дагы бир жолу баарыңыздар кош келиңиздер, анда эмесе келиңиздер. Алдыңыздарга жайылган ак дасторкондордон даамсыз отуруңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун, анда эмесе бүгүнкү кечебизди биз баштайбыз. Андыктан бүгүнкү кечебизди ачып берүү үчүн сөздүн кезегин Азиз Кылыч агабыз баштаган жалпы эле Махабат эжегебиздин бир туугандары келиңиздер. Elgar, Bektur, aka kelingizlar. Endi murza kelingiz. Atanın bilegi güçlü, enenin tilegi güçlü deyip tuğanlar. Bu ene degen, apa degen bir kolu menen beşikleri betse, bir kolu menen düğününü termet etken tuğanlar. Bir atılman aytkan eken. Tozu kaysıl jakta eken bilbeyim bu, bir o beş enenin tamanın aslında değil. Buna ki bugün Mахабат эжегебиздин апасы Кыргызстанда болгонуна байланыштуу кел албай калды. Андыктан Кыргызстанда болсо дагы түздөн түз өз кызыны өз сөзү менен куттуктап бүгүнкү кечебизде акчалуу түрдө Махабат эжегебиздин апасы Айчүрөк энебиз өзү ачып берсин. Андыктан даяр болсок Köyümüzün bayramı kutlu olsun, ömrünüz uzun olsun, en sağlam şunlar imanın büyük olsun. Sizin de dayanır olsun, yüreğiniz iman olsun, soğulan büyük olup Allah Teala bizi olsun. Dünyada kınday çocuklar olsa Allah'ın sağlığına sevsin. Dileklerimizin dileklerin sağlığı olur. Aynı anda dostlarımın dayanır olur, geçesinde kullanılıklar kolasın. Kardeşler sıkarsa kalın getirin. Çok rahmat, kol çarpmanızda tuğanlar. Karısı vardır, ırısı var deyip, enebizden ömür uzun diye soru çılım olsun. Andıktan cevap ele, yaşlarlar olgan bir tuğanlar hoş gelingizler. Andıktan algaç, kimden başlayız? Rahat eşekebizden başlaydı, geliniz. Ejom, özgür bayramını kutlayın. Sağ olun, solu, önü. Ben o şurada şu bütün günden gitmesin. Direkt ben dostlarımızdan başlarım. Çok güzel olsun. Ve sonunda onlardan şükürler olsun. Yaşımda doğmasın. Size doğamızın kutluklar, yazda adamlarda daima yazılı en sonu manayı tatlılan adamsız. Şovumuzdan kaçmak, solunda o çorba, futbol, namazda bağlantılardan görüntülerine жақсы көңілмен, жақсы тәйімде болсаңызға, мен өзімді ошол мемлекет, мына өзі айтқанда біздің ақсақал, ошол біздің ақсақал болып, башқарып жүрөбүз. Дайыма өзүмдүн жакшы сөздөрүмдү айтып, насааттарымды айтып жүрөбүз.
Yaxşı. Yaxşı sözler daymak tabii. Yok. Suda diyeceğim. Ulan gününüz mü Sizge dil soluk, uzun ömür, her daim şunday dasturxonlarımız yalandaşlıklarına cayılsın. Hiç kaçan Orvan, yüzümüzün gül koyup arılasın. Ulan gününüz verin. Hocam, olmaz mı? Soğuk ol. Böyle var taşlar. Ömrümüzün olsun. Şaşırın. Sizce ömrümüzün kutuktayım. Ömrümüzün olsun. Şaşırın var. Anam gök yaşıyor. Molçum tumanlar, elbette yaşlı dileğin belirtey, Hakan Bekir Hapması Leylanlıktan gelirse jalpı bir tumanlar muzika hoş olsun. Alıp gelgen belirtlerde kullan gün elleri butuklap belirtlerde tavşıları gelirse. Adetten bir tumanlar gelirse bugünkü tuğlan gün yenisi bilen jalpı bilgelikte eskelik üçün sözler çıkarırsa gelirse elbette bu sırı tüveli keste kalarken Tavanızda tatlı olsun, yeni kesitler için. Kalıpçılar cehilliğe çıksa koy. Uçurgan kanatlarımız gökyüzüne uçup varabız. Sarı sana kapat başım, ayla başım sarmaşım. Haksızın dünyada çok varlarım varsın, kaybollarım. Aksızdı ataçu, bağlarımdır maksadı, kaybollarımdır maksadı. Sana bakmadım, ayla başım sarmaşım. Aksızdı ataçu, bağlarımdır maksadı, kaybollarımdır maksadı. Sarı sana bakmadım, ayla başım sarmaşım. Aksızdı ataçu, bağlarımdır maksadı, kaybollarımdır maksadı. Çok rahmat, yeniler, hafalar, handayım, var bulunsa, aman bulunsa deyini, hanıtan gelirse.
Barçın ece başlagan жалпы Махаббат эжекебиздин 1000 жылдык бодолары сөзгө чыгыңыздар келиңиздер. Азыркы сөздүн кезеги Махаббат эжекебиздин жалпы 1000 жылдык бодолары Гүлнара, Динара, Аида, Андрей, Лена, Олуш, Barçın ece başlagan жалпы Махаббат эжекебиздин 1000 жылдык бодолары сөзгө чыгыңыздар. Ömrü durman günü kutlu olsun, ömrü uzun olsun, uzun olsun, sağların, kızların, vurmanlısını görüp, büyüklerin aslında sıyı olun, kafandan giyikili, asakal sen ol, gördün görüp olun, büyüklerin toprağı alın değil. Постоянно шел Тренер ойнасында іштерін үйренген болып, Москвадан келіп келсем, жолым бар, Tuğan günün meni, özlük bayramı kutlu olsun. Sağaçın solu, uzun ömür, acıbas bayrak, ballarının жақсы күндөрүн көрдüm. Мындан жақсы күндөрүн көрдüm. Ошолордун төрүндө отуруп, пешинен тердеп, чай ичкен. Ошого кошулуп биз дагы, бизге дагы насип. Жанымда отурасың. Ооба. Неме чайниге куюп алып, пешенебиз терлетип, ичебиз да, Кудай кааласа. Не дейм? Мен Кудай жаным болсун, бир жактан досум болсун. Бактылуу, я тебе желаю счастья. Знаешь, счастье не бывает женское и мужское. Главное, чтобы было счастье. А это счастье, вот азар счастье улыбы, минутное счастье есть счастье. Правда? Бардыңыздарға жаңы жылыңыздар менен кечек. Досым, бүгінгі болған күнменен, болған күнмен құттықтаймын. Маған не дейін, біріншіден денсаулық қалаймын. Uzun ömür қалаймын. Үйнеден кетілесек, тілек мақсаттарым бар орындалсына. Сол қандай жақсы тілектерімізді бар, мен саған тілектешімін. Сол айтылған сөздерге қосыламын. Жол болсын, бар бол, бай бол, өміріміз болсын. Ben ömrümüzün olsun, sizden soğuk olan işlerinizde ilgilikler olan var. Sizler silah verdiği amaylar var. Tabii soğuk işin bir ilgilik alayım. Bakın bu. Arada soşlan, saytan renkleri alması gelirse, muzika uçtursun. Tuğman güneylerini oturan birlikleri tartışırız. Kudalar cemaati gelmişlerdir. Makavat ejekebizde Oğuz Kolu Kalağısı'ndaki tübülü geçti kalçı lisetke sütke çıkıyormuşlar gelmişlerdir. Halbuki bugün geçede kızmakta Enes Studiyası. Sütke çıkıyormuşlar gelmişlerdir.
жалпы эле Махабат эжекебиздин меймандары, сыйлуу коноктору, андыктан келесиз. Махабат эжекебизди сыйлаган инсандар болсо баарыңыздарды бул жакка чакырабыз. Кана келиңиздер. Баарыңыздар сыйлаган инсандар, баарыңыздар келиңиздер. Баарыңыздар келебиз. Жалпы эле кудалар келиңиздер, ортолукка чыгабыз. Рахмат. Ал эми жалпы эле коңшу столдо отурган айымдар, мазалар сиздер да келиңиздер. Албетте. Ал эми сиз келиңиздер. Сүрткөчөбүз биринчи. Ана келиңиздер. Сүрткө кийинчөбүз. Жалпы коноктор келсин, андан кийин. Geliriz, oturalım. Özlük özlük bayramına 3 ile niyet menen gelipmiz tuğanlar. Birinci niyetimiz Makavat eşekimizin 44 yaşын құттықтап, қалы тілек айтып, бақыт қалағаны келіппіз тұрғандар. Ал эми екінші ниетimiz Махабат эжекебизге ақ пана берген келіппіз. Üçüncü ниетimiz Махабат эжекебиздин бақытлы үміттеріне тең бөлішіп, орталықта бийлеген келіппіз. Адымға келіңіздер, барлығыңызды орталыққа биге шақырамыз. Айымдарыңызға келіңіздер. Ayağında da geliyor tuğanlar.
Жалпы жаңадан келген меймандар, жалпы қонақтар келгенсер, алақанды беріп атуырақ чапсаңыздар, бүгінгі махаббат ежелістер үздік майрамының екінші бөлігін бастайық сонда. Рахмат. Birinci antrakta biyle verip kol çapkımızda gelmeye kalktırı. Demek bundan kılavuz biz ikinci bölümde kızıklı konuşlarıyla başlayız bunları. Anlıktan hazır bir soru cevap kılavuz. Ondan sonra biz konuşu başlayız. Demek ben soru verem tuğanlar. Ben soru verem sizleri tavasızlar. Kıydırıp batırmayı çok tuğanlar. Kolumuzlarda götürseniz men özüm aldığınızlarga barıp joğun anam tuğanlar. Demek birinci tanışma pilge okşuş. Birok içindeki bu emne kol götürüp oturuyoruz değil mi? Zamansız pilge okşuş, birok içindeki Çaylık. çaylık. Özümüz çaylık, özlem çaylık okşuş ki tuğanlar. Geliniz. Bildim oğlum. Var tuğanlar, pildim balası kol çağır koymuşlar. Demek mağalar ejikemizin adına akçaday bilet kavranız. Demek pilge okşoş birok içindeki bu pildim balası ki tuğanları. Demek ikinci sorunu benim öldürün. Жаңғыр жағанда жерден birinci emne көтерілет. Hangisi zaman geliriz? Bu götürülет değil, çok doğru емес. Çam değil. Çöp. Özümüz çöp. Kızlar hoş kalalım. Aydınız. Vay çeçekeyi değil, azamatsızlar. Yerden çıtır değil. Azot. Aydınız. Bozulgarın değil, çok. Komşusu oldular. Eşit bildiysizler. Su götürülür değil, çok boydan avuz gelinizler. Aydınız. Жаңғыр өзі götürülür. Өзің önüne götürüp ketпейсіңіз ба? Komşusu oldular, çok var da. Söğül жылан дейді, өзіңіз сөğül жылан. Мына 100 рубль туғандар. Кем тапса. Жерден emne birinci götürülür. Çöp değil, çok. Çam, çok. 200 rubl boşunda, 300 oldu buna. Oynanarız. Aytınız. Radyoga Asan Üssün, çok. Hiç nerse götürülmeydi. Götürülüyor kumandan, buna daha 100 rubl boştum, 400 oldu buna. Üçke çeyin sanayım, kim tapsa taptı, tapmasanızlar bilet kalır. Ne? Bay çeçeke çok. 1 toprak çok. 2 Tamam bana ölü hak etsin. Daha 100 rubl boştum bana. 500 2 jarı Жаңғыр жағанда жерден birinci emne көтерілі. Жұрт değil, çok. Жалбырақ çok. 2 jarı Жұрт damgası. Қозғарын çok. 280 Su çok. Su çok. Bu götürülü çok. 290 Nereye? Kurt diyor, yani. Davliye. 3 Demek, bunday qilamiz. Jo'g'ini aytayinmi? Qanday qilamiz? Bunday qilamiz. Bugungi kecha oyog'ina cheyin o'ylamoqsizlar. Kim topsa to'ydan oxirida 500 rubl beradi. Bitta aytmaymi? O'zingizlar tanishingizlar dedi. Aytib qo'yaymi? Aytib qo'ying. Жерден жаңғыр жағанда жерден birinci emne көтеріледі дегенде зонтик көтеріледі. Тұрғанда Рахмат. Демек, дағы да болса біз сұрауларды ұлайбыз. Демек, өзіміз қырғыз болып тұрып, көпчілік сөздерді жашауды орысша қолданады екенбіз туғандар.
Мен азыр сіздерге жотурсам. Мен орысша сөз айтам, сіздер Эже. Кимдер зонтик болса зонтик көтөрүлөт, эже. Демек, болду, тынчтык сактайбыз. Демек, даяр болсок, баштайбыз. Дагы болсо акчалай белектер. Күнүгө эртең менен туруп алып, наныбызга кошуп жейбиз. Вареньяны кыргызча эмне дейт? Кол көтөрүп жооп бериңиздер. Кол көтөрүп жооп беребиз. Айкебиз. Кыям. Kıyam ben sizi suyam ben bileyim. Hocam Adamazlar demek ekinci sorun belirtme turat. Biz Borgor kalabız Bişkek'e baradık. Çıçkandan çuval tamaktan atkemiz tuğanlar. Bir çıçkandan 5 parmağın ceyinçide 5 parmak sakas kılavuz. 10 minutuna keyin 5 parmak bir kız melegelerken tuğanlar oy. Bolca korsana. Bir kanı kırgızça yerinde değil. Qara. Qara gimay. Beşlik. Qayerda bor sizce? Жалмаған қайдан? Сол бір торт аралынан оқшай, чөп жейіп жүріп бесік жаттап отырып. Вилканың қырғызшасы. Айыры дейін азаматсыз. Сайғыш, ой, ете. Аты айтпаңыз, оны ұятсыз. Ойданыңыз, Вилканың қырғызшасы. Вилканың қырғызшасы, ойданыңыз, бейін. Ne de koyuyoruz? Oynamışlar, cevap var mı? 2. Ayrı değil. O şu ayrının altında bir söz olayımız kalmışlar. Koşaylı, yok. Yok, bir kanan nukura kırmış şartı var, ki? Aytın sizce? Aday? Yok, olamaz. Oy azamaz, oy içe, kolçan koyuz. Oy televizden aylanıp keteydi, içe. Kolçan koyuzlar. Bu olsun. Mahava tecrübesinin adına kolçan koyuzlar, komşuluk istemiyor. Konkusunu başlayız. Sandıktan bulacaklar 8 ayın gelip koyuyorlar. Biz artığızda salmak gibi biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayın. Kamçılar gelirseler, dizilerimiz, mekte uçurumlar, lineyka oldu, lineykada tengis diziler soşunda oturmuşlar. Ece, şimdi ağırtlaşık olunuz. Bölümümüzde bulacak adırağız. Başın Ece, geliniz. Burada ben soğuşma çaptırı vatanday yok değil, oynanayım. Geliniz. Buna aldığınızlarga granat toygan olsun, ikinci suylu tamağınızda tatlı olsun. Tamaq üstünde biz kızıklı kokusumuzu başlayırız. Andıktan kulak salıp oğulturarız. Oyundun şartını ayda gideyim. Oyunumuzun birinci şartı. 10 golun salavızdağı men bir degende özünüzü baş çıkarmayız. Bir. Ne turasın canım? Bakmazsın. Gülbögle. Men 2 degende usul 10 golumuz menen şerik yüzün başını karmayız. 2. Halbuki para veririz ha. Bakmaz. Hamına. 10 gol menen. Men 3 degende ordumuzdan bir yolumdan da aylanıp koyuyorlar. 3. Hamına gel. Bol koyarız ne? Koyarız seçip koyarız boldu. 4 degende kolumuzu pistelet kılavuzları asmanga biz dang dep turib bir at koyuyorlar. 4. Avtomat var mı? Gözünüz açığız serece. Vay azamansız. Men 5 deginde birbirimizi karayızdağı kıla koyuyorlar ya 5.
Ю. 5. 5. Diyeceğim Kuday verin. Demek bu usulere saat 5 geçeyin bu. Bir özünüzün baş, iki şeriyüzün başı, 3 aydan ağız, 4'ten 5 kıdı. Men aralaştırmaydan, adaşpay talat karışırız gerek. Kim adaşkamız oyundan çıkar? Bu oyunda bir gana jengüç olur. Demek çürüktü, kaytalayın mı? Demek çürüktü, dayar bolsa, muzika dayar bolsa, gitti. 1. Ana neme? Men tez ayıp kalışım mümkün. Tez kalış. Çürüktü. 2. 1. 2. 1. 2. 4. Hayır. Bölçüler anlaşıp geldi. Haydi mı ben anlaşılan der. Geldi. 1. 2. 1. 2. 4 canım. Şülümanlar nerede olasın? 4 canım çok da olan 1. 2. 6. Koy getir hadi gece. Bir ay buluz gitti. Canına buluz. 1. 2. 4. Getir hadi seni. Kolçağı koyuyorsun. Bana 6 ayın kaldı. 1. Allah'ı diyeceğim, adaşma arkadaşlar. 2. 1. 5. Niye durmasın? Geldi yapalım mı? Cana ayıplam olsun, akıntısını içten geçer dedim ha. 1. 2. Adaştıran dedim, adaştıran kaç kere de, 5'ine san bu. 1. 2. 5. 3. 1. Vay Ece, getir onun için banladım Ece. 5, 3, 1 dedim. Kıtı, 3 aylanaz, 1 özü başladı. Bu işte, hayır. 1. 2. 1. Tut! Bana yiyecek. Geldiniz mi? Vay geliniz ya, hatta geliniz. Bugün önde uçak dese geliniz. Gece bundan olsun. Bunlar kamerada var çok dese. Az oyun bitsin sizge gösteririz diyeceğim. Dakikada sıkıntı var diyeceğim. Diyeceğiz. Canınıza konmadı işte çünkü. Ece ben size kameradan dakikada dedim diyeceğim. 1. 2. 5. Kolçağın koyarsan buna 4 ayırmalı. 1. 2. 4. 2. 1. 5. 4. 5.
Emin kim akırı olgan bolsa ошол oynayacak. 1, 2, 5, 4. Olacağımız. Hayır. 3 ayamalı. 2. Olacağımız. Ece geliniz. Vay Ece rakette söyleyecek. Geliniz. Ali Ece kutlu yine kur getmedi. Az da olsa gökte görüp alınız. 3. orada tuğanda olacağımız. Rahmat. 2 ayım kaldı. Demek uşul ulan davasını keyin şart koydunuz mu? Uşul boyunca da 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1. Olacaklarını sarılmalar. Elbette ikinci orun azamatsız. Analizde bir katıda olacaksanızlar bugünkü konkursunuzun jеңүүчүсү adınız Ayuke. Ayka kızımsa olacaklarınızlar. Birinci orun 300 rubl kadar. Tamam, biriniz olsun. Olacaklarınızlar. Alбетте ушул мынакей оюнга чыккан жаап эле 8 айым мынакей баарыңыздарга жагымдуу жакшы маанай тартуулаганы үчүн бир айымдарыбызга конкурска чыккан айымдарга бир катуураак бир дүркүрөтүп кол чапырыңыздарчы туугандар. Кезеги Махабат эжекебиздин жалпы эле жакын туугандары Казыбек, Бегимбай, Жыргал, Нурай баштаган жалпы эле Махабат эжекебиздин жакын туугандары келиңиздер. Жана ошондой эле ини сиңдилери Алмаз, Гүлжамал, Калыс, Замир, Жаныш, Алина эжекебиз баштаган жалпы эле ини сиңдилер келиңиздер. Эжекебиз жалпы эле жакын туугандар, инелер. Сөздү жалпы эле жакын туугандардан баштайлы. Кол көтөрүп коюңуздар. Кимден баштайбыз? Жакын туугандар. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Курматтар. Бүгүнкү ушул эжебиз Махабат эженин туган күнүнө кош келипсиңер. Тамагыңыз татуу болсун. Эжесизге калай ден соолугуңуздун өмүр. Эч качан жаман көрбөңүз. Ар дайым жүзүңүздөн күлкү кетпесин. Ушул жерде баардыгы каалап аткан. Ошол катары мен дагы жакшы тилектерди каалайм сизге. Ошол баары ордундалсын. Ар дайым күлүп жайнап, жаздын жытындай, гүлүндөй жаркырап жайнап жүрө бериңиз. Ошол менин жакшы тилектерим. Наконец-то сигурно бар экен. Самое лучшее. Şunca yaşlı öğretmen şunlarla boştan yapmadılar. Şimdi de buna yapmadılar. Geçimde savunmuşları baktalar. Baldarın hurmatıyım. Özdağı жадыраган жазда төрөлүп кеткенбиz. Ушундай жаз күнүндөй ачылып ар дайым жаш болуп жүрөлү.
ар дайым ушул бактылуу урмат сыйда ар дайым жүзүңүздөн күлүп кетпей жылмайып жүрөм. Узак өмүр силерге ömrünüzün fazla ertiraf sürümünde bundan sürüyorum. Erkekte silah var. Düşman erkekler. Silah sözlerine başla. Çok biri insan ha? Sizge ıslık gönderimi, yüzünden görür. Ben durumdayım bunu, bu durumdayım bunu kalay. Aynen kalmayın. Махала Беджи, дорогая моя, молодая, жизнерадостная. Аябай кубанычтабыз бүгүн сиздин кубанычыңызды бөлүшүп, биз дагы сиздин кимизде болуп аткан уйгундугуңузду сезип атабыз. Чоң рахмат, мындай жакшы көңүлдү насип этип атат. Жашоо турмушубуз аппак, стерильный, аптечный пахтадай болсун деп коюш керек да. Анан кийин чтобы ваш жизненный путь был как солнечная система, бесконечная, длинная. Ваше белоснежное личико было всегда такое же белое, как молоко, живое, синоним деталь. Siz bizden өлгүңүзсүз эже. Жакшы турмушта ушундай балдарыңыз менен, неберелериңиз менен тайылы чоң апа болуп, ушундай күндөргө жетиңиз Кудай буйрса. Турмуш жолуңуз узун болсун, бактылуу болсун, чексиз бакыт каалайм сизге. Kalmadı süйлөдүгө айткан жегиттер болсун, келесери музыка коштосун алып келген гүлдестелерди, бийликтерди тапшырабыз. Нашу встречу, твои черные глаза, они вложили мое сердце, оставила навсегда. Сделай тебя.
Geçen gelirse. Senin gülün
Düştüğümde değiştim Yerime doydumadım Karabaş karabaş Özümüz büyükürmez Bir vakasıyımız Öpürsülerimiz Daim babol karadaş Bir vakasıyımız Öpürsülerimiz Doğruyuz, şöyle. Karabaş karabaş Özümüz büyükürmez Bir vakasıyımız Öpürsülerimiz Daim babol karadaş Bir vakasıyımız Öpürsülerimiz Ehliza canlardaş Çok rahmet olsun bana. Hurmatlı mehmanlar, gelingizler. Mahavat Ejevs'in Tuğman günü kut bolsun deyip bir katılrak tırmısız bir kolçanlar canıttırırsa Tuğmanlar. 3. bölüm başlandı. Hayır Ahmet, bilgiyi verip çarçamadı dostlar Tuğmanlar. Hayır Ahmet. Ana gelingizler aldığına kadar olayımız hazırlıkta kutukluğu için sözlük gezegin Mahavat Ejevs'in Moskva şehrindeki Cap bile Cap'ın sanallaşları. Mira Aygül Ecevaşlar'dan cemaat gelirler. Mira Ecevaşlar'dan cemaat gelirler. Giyili sözlü dayadanıp dursun. Biri Mahavat Ejevsi Calpır kollektivi Aygül Mira Ecevaşlar'dan cemaat. Mira Ecevaşlar'dan cemaat. Cap'ın sanallaşları gelirler. Başlayız. Mira Ecevaşlar'dan başlayız. Geliriz. Hoş geldinizler bugün. Geçen yıl Maha Suğan'ın ömrümüz bunun olsun. Gençler şun olsun. Eşmişten Orvan. Daima şunday üstüden cuma geçmey. Baktulu sardan bolup жүрегіңізге шын жүректен тілектесін. Балдарыңыздың daima жақсылықтарын көріп, Жұғық шоңызларыңызды daima жақсы, еш болған достар, саналастармен Құдайым жүз ашық Hayır, gideyiz. Kaça? Olsun. Son yaşlardan dalayım durumuz. Bizde. Yüzü de durmayı tutmayı. Barcha duomiz qutlu bo'lsin. Alloh shu kunlarda baxtli bo'lib turamiz. Alloh mana siymat bo'lib turamiz. Sizlarsiz. Hatice, Kutay, uzun bolsun, sağlıklı bolsun, Kutay, Cayıklar, Yaşlıklar, Kandası'nda görüyoruz, kanalaşlarımızda 45 yaşımız kutlu olsun. Dünyada var, yaxşı işlerimiz biz siz yaxşı görüyoruz. Assalamu alaikum. Bu geçen bu da kolları. Ece Mahavat dedeyiz. Ece бүгүнкү 45 жаш кулдук болсун. Ece канча жылдан бери мен сизди таанысам, ар дайым кабагыңыздан күлгөндү көрөм. Ар дайым бул жашоо өткүчөм кеткичем. Ар дайым ушул көргөндү көрүп жүргүм келет. Мен сизден жаман күндү көргүм да келбейт. Ал күндү элестеттим да келбейт. Ece кандай көңүлү, канча адам келди, канча адам сыйлап, канча адам урматтады. Бунун баары сиздин жакшылыгыңызга келди демек мен элестетем. Жана ошондой эле эже сизге каларым. Чын соолук, узун өмүр, кажыбас кары. Ар дайым туугандарыңыздын жана бардыгыңыздын арасында күлүп жайнап, жакшы күнүңүз менен жүрөрүңүз.
ар дайым биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Эже, дагы ушул өмүр бою Алла таалам кандай күндө берсин, ошондор менен берген болсун. Биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз эже. Махабат эже, дагы бир жолу 45 жашыңыз кут болсун эже. Талап көздөп жүрөбүз. Бул дагы экинчи семьяда эсептеп коет. Чоң иштегенде туулган күнүңүз менен жүрөктөн куттуктайбыз. Эжекем экөөбүздү тагдыр сындырса да, экөөбүз тагдырга сынбайлы. Туулган күнүңүз менен ар дайым бир толуктоо балдарыңыздын урматын көрүп, ушундай туулган күндөрдө өткөзүп жүрө бериң. Ден соолукта болуң. Sizge havalı içinden soğuk. Yüzünüzden eşkaçan çılmayı ötmesin. Bunca yaşka çılmayı Allah'ın bebeğin yaşlı şu tatlıklı rahmını ötmüşsünüz o kalayı. Böyle yaşam. Biz sizden göreceğiz. Ulan günümüz mene, şundan soğuk ısınırdı. Ardayımız çatıra çakap yürüyoruz. Akona gözün atımızdan, ulan günümüz mene. Bol bol mesutlarım. Дедибиз Макулатча бүгүнкү туулган күнүңүз менен сизге кааларыбыз чындын соолук, узун өмүр. Ар дайым эле ушундай сыйларга татыктуу болуп жүрө бериңиз. Бир туугандарыңызды уважать эткен. Биз ойлойбуз сизди биз ушунчалык тааныштарыңыз ушунча сыйлап аткандан кийин жакын бир туугандарыңыз бизден да артык кылып сыйлайт. Ар дайым ошо бир туугандарыңыздын төрүндө жакшылыгында Махабат эже келиңиз деп сиз чакырып уважать этип, жакшы тойлорду сиз баштап бере турган сыйлуу бир туугандардын бири болуп, ар дайым эле досторкондордун үстүндө аксакал болуп жүрө бериңиз. Eng vaqtlı günlerde bana vaqt kaldı. Aşılan birliğimiz Afrika olsa etmesi. Çoğalma aytkan deydi al olsun deydi. Mostra uçlasın. Birlikte de taşlarız. Makamat ejikleri sorduğundan eserimiz. Birlikte taşırıp basıp konkursunu başlayız tuğanlar. Andırdan bolcakka жақсы бийлеген бийге шыгы бар insanlar келиңиздер. Жалпы 3 пара, 3 айым, 3 мырза келиңиздер. Жана ошондой эле коңшу столдон жалпы эле классташтар жамаатынан 1 айым, 1 мырза жакшы бийлеген. Сизде өрбелек болсун.
Көңіліміздегі бұл жаңа бұрауыз сұхбатты меймандар, демек би конкурсусы баштайбыз. Андықтан сіздер бірінші команда боласыздар, ешкер құлақсамасыздар. Бұл жақтан баштайбыз ба? Бірінші команда, екінші, үшінші, төртінші команда. Әлбетте бұл конкурс көпчілік тойларды, көпчілік жашылық кечелерде ойын болып келеді тұрғандар. Ар ұлттың бейіне, орталықта бейілі, өзіміздің бейгі болған чөйлерімізді көрсетішіміз керек. Демек, бірінші команда даяр болсын, әлбетте бірінші музыка қырғыз болғаннан кейін қырғыздың ұлттық бейі, қырғыз бейіне бейдейіз. Андықтан бірінші команда. Әлбетте қалыстар өзіміздер болыстар туғандар. Ақырында қол чауынлар менен жеңушіні анықтаймыз. Бірінші команда классташтар жамааты. Ең соңын бірінші командаға қол жауап қойыңыздар. Азаматсыздар, демек екінші команда қырғыз биі қол жауап қойыңыздар. Kızıl kıvıldan baksın kırık
Кулаксыздар демек 3-cü komanda. Dayanımız mı? Kırmızıya. Hayır Ahmet, kol çarpmamışlar en sonun. Oho, 4-cü komanda. Kana gelirse kol çarpmamışlar. Kala cemaatı. Hayır Ahmet, mına gelin sonun yaşlara bilediğinizler. Handırtan ikinci Umut'un biye Kalin Kalin'e bileyiz. Birinci komanda değer olsun, ortalığa giriyoruz. Hayır Ahmet. Ana, kısa saçları var mı? Kapıda olacak mısın? En sonun. İkinci komanda. Dayanır mısın? Kalinka, geldi. Hayır Ahmet, bol çarpmışlar Tuğba'da. En sonun. Demek 3. komanda gelirse. O iyice seviyor. Hayır Ahmet, en sonun kol çarpmışlar. Demek en özgürcü komanda Tuğba'da hazır. Kankalin bir kanday oluşunu ağam mene necem kısır. Girinsin. Dayan usta geldi. Ağam narafta tutsa yecek gök toğum yapılan. Rahmat, en özgürce kol çarpmışlar. Demek 3. biyimiz tuğanlar en özgürce biyi olsun. Özbek tuğanların biyi var. Çalçalayın. Necip, dayas mı? Geldi hanım neyse, çalçalayın. Çalçalay, çalçalay, çalçalay.
sonun жақсы биледіңіздер. Демек екінші команда орталға келеміз. Çalçalay. Rahmat. Çalçalay bir yarışına geldi var, paracılı oldu. Eğim sana. Üçüncü... Eğim sana olacağım koyuyorsa üçüncü komanda. Eң өзгөчө команда. Eң sonun. Demek daha iki muzika kaldı. Жеңүүчүнү анықтаймыз. Аныкты жакшы билеңиздер. Demek zamanla bir oldu. Келесі ортоға келебиз. Биринчи команда Жалберек Классаштар командасы. Zamanla bir zın. Dayanız mı? Ketті. Алынка болса вообще. Hayır Rahman. Bol şampiyon olsun. Daha içine biliyorsa alıp geçiriz müdürler. Ha, ikinci komanda. Zın. Yaşlandın bir yer. Hadi gelirsin, iyi. Алынка болса вообще. Oldu bu en sonu buna tüketi var. Zın o şey demeyeyim. Üçüncü komanda. Zın. Алынка болса вообще. En sonun. Üçüncü komanda bol çarpıyorsa. Demek o yiyeceğim harikayım dayadı bu bilgi. Zın. Gitti. Dördüncü komanda. Bundan acabası. İyi. Алынка болса вообще. En sonun. Emi hurmatlı mehmanları çeçücü bir tango biyine bileyüz. Demek men birinci özüm görsözdü bilemin. Başlayız. Demek birinci men görsözdü bilemin dal uşunday bileyüz. Tango.
Muzika koydunuz ha? Çiçeğimiz. Ha? Demek düşündüm de var gülü erken kaldı. En özgürce komanda, 4. komanda, Kudalar komandası, Kol çalpayızlar, Tango'ya. Kol çalpayızlar duvarlarım. En son dinledi. Gelin. 3. komanda Kol çalpayızlar bilen Tango'ya. Oy sen. İyi. Gel iyi. Ha kol çalpayızlar iyi. Görgünde berakat tarttı. Bir ara geldi, güldüm, bir ara betiye tiyo olan işi yok. Sündürüp geldi adam. Bol çalparsa dumanlar, en sonu. Demek, 2. komanda dayalı olsun. 2. komanda bir yaktan ezettegende. Sındırıp salız. İkinci komanda Tango bir gol çarpıyorlar. Ya bu komanda özgür çekin. Emresmeyin özgürce. Bana bu kokşun bir tane en sonun. Demek en akıllı komanda tuğanlar. 1. komanda. Bunu çıkarmayı söyle. En akıllı komanda tuğanlar. Dayanmışlar. Tango gitti 1. komanda.
Ama Ece'nin daha kişide iyiliğinde var mı ya? Kol çarpınızlar, en sonun. Demek, biz şey üçün anıktayız. Demek, özümüzden kalыс bolısızlar tuğanlar. Men hazır komandalarda birden ortalık alıp çıkamın. Kaysı paraga en köp kol çalar bolsa ошол komanda жеңет туğanlar. Buna ar örtü beyni biyledi, biylegen kıymılına, hareketinde жараша komandalarda kolda kol çağın koşta koyunsa. Demek birinci komandadan başlayız. Klastaşlar komandası qanday biyledi tuğanlar, kol çağın koyunsa. En sonun azamatsızlar. Demek Mahavat Ece'nin canlıları. İkinci komanda qanday biyledi? En sonu bol çarpınızlar, ilk öbürde olup kaldı. En özgöçü, üçüncü paraga bol çağları. En sonu. Bugünkü oyunumuzda jogorku dengelde kızıtkan desek bolat. Dördüncü komanda Kudalar cemaati. Oy benim ne oldu? Olşaklar sayı. Atula iyi. Benim Mınaki özümüzde körgünde tuğanlar en mıhtı, en köp bolçalar, dördüncü komandaya bir bolçak koymuşlar. Bugünkü konkursun jеңүүчүsü dördüncü komanda Kudalar komandası bolçak koymuşlar. Birinci olun. Bir akçalay bilek. Mutlu olsun, dördüncü komanda olacağımızlar. Alemi kalan 3 komanda en mıhtı jogorku dengelde biylediңиздер. En mıhtı biylеген komandalarga bileklerimiz var, mırzalar, kalbalığınızlar, ayınlar, alemi mırzalarga akçalay bilek tuğanlar. Albatta az da olsa mınaki bizim biyçilerimiz barımızga canımda manay tatlılardı tuğanlar. Bir altından çağıp koymuşlar, bilekleri kutlu olsun. Canın kalmasın, gönüldür, gönüldür, gönüldür.
жалпы келген меймандарымызға ыраазычылык сөзүбүз. Анан ак бата берүүчү аксакал инсандарыбыз болсо алар чыгыңыз. Дастарханыбызга ак бата берели. Эйле туугандар мен бир карап койгула. Биздеги жакшы саналаштарым, досторум, кудаларым, бирге саналаштарым, жана сиңдилерим, эжелерим, бүкөлөрүм, баарыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Таазим этем. Рахмат ушул мени улуу дебей, кичи дебей баарыңызга келдиңиздер. Баарыңыздар келген кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Дайыма жакшылыктар үстүндө, жакшы дастарханда бирге жүрөйлү, жакшы саналаштар менен баарыңыздарга ыраазымын. Той болот, тойдун эртеси болуп дегенде, тойдун артына бир жакшына ката кылып, тойду жазып еп, аман-эсен үйүбүзгө жетип алайын. Убакытта бир топ окуналар. Мен бәрін шу жайлы ақтастырған махаббат дайыма жайла берсін, үйіңе ушунча құт келсе ушунча құт кіре берсін деген мақсатыма жетіп, қанша жақсы сен жақсы саналышып келген адамдарым саған қанша қалау айтты, ошо қалаулардың барлығы қабыл болсын, балалардың үшін көрдім, қызымдың сүйімін көрдім. Ушундай сыйдын үстүндө дайыма жүрө бергин, жашыра бергин, Москвага эмне деп келсек, ошол келип максат кылып келсек, ошо ой максаттардын баардыгы орундалып, тилеген бул максатыбызга жетип, аман-эсен Кыргызстаныбызга жетели. Мен айдан аман жылдан эсен болуңуздар, келген адамдарга ыраазы болуңуздар, жакшы күндөрдө жолугушканча сак саламат болуңуздар. Чоң рахмат. Это грустная весна, тут сюда утра. Это снег в марте, наблюдаю из окна. Садовое кольцо в городе 5 утра. Еще не работает метро, но уже не спит Москва.